Banoi gam tina KUKI chate ho zo se na bon chaw vin NILHAH pha LUNPU October ni sim som Friday ni khuin zong NILHAH THUSOH ngai ki du hite THUSOH ngai taw hite Meghalaya Chief Minister chule NPP National President Conrad Sangma in Manipur gam sung vil naung nei na hin zan hi Thursday ni khu chun Mehlei CSO kokomi hole Federation of Civil Society so chule imagi mera holoyan ki Olympian chule United Naga Council hole All Naga Students Association Manipur hozon ki Olympian chule more le CC pura kona Mehlei galzam hozon ki Olympian hi NILHAH alam nidan ngalem nit som thumvel chun Wai Joy Kumar to Dr. Lorho S Fozen an Lonpin Manipur Governor Ajay Kumar Bala aga ki mupiu vinahi Manipur Unit NPP President Wai Joy Kumarin Manipur Governor hinga memorandum an pilurin chamnala mon omnading le highway hondo nading internally displaced persons IDP so chenading in sapi nading chungchang thu hole gamdang mi ho gam pam mi ho holdo a nung solding chule KUKI thingnoi mi hon police personnel ho chunga kailidon adon naw chungchang thu hole local body election needing chungchang thu hon peludin hi Conrad Sangma in tuni khochun press conference na bolin separate administration demand ke boljing like ta hi to khilonian ama pan selis ananein Manipur state sung ki Kehthei Ponte National People's Party NPP in Manipur state su ke hiding katasot po vi support ka bol po vi tin Phongdoh in hi NPP party hon Manipur Territorial integrity cho compromise ke bolo hilding hitin ama panan Phongdoh in hi Manipur Territorial integrity Manipur gam sung cho su ke lo bi a ahi na bang ta a koi ding hi dan thu ho ama panan Phongdoh in hi NPP President Conrad Sangma hin Manipur Territorial integrity su ke lo ding ti a ki cheta aphon do hi thildang je hi pon Manipur State sunga National People's Party NPP su hat benening to go na hin mele holung hol na akibol hi chule ama pan sebe na ki hentel na omzia division omzia alampi solution umding hi pon chapnele mon omna dinga alampi I hol khom ding ngai hi tin ama pan Phongdoh in hi ahin la separate administration umlova itawang alampi holding a good hamwang ama pan kichetin Phongdoh pui Imphal khopia press conference nei na wa Manipur Territorial integrity Manipur state sung su ke loading Manipur state sung su ke ding ki go hi NPP in katusot povitia Phongdoh zonung chun Conrad Sangma in MLA Sheikh Nurul Hasan to MLA Zanghemlung panmei panain Kanggui khopi vilna ganai uvin KUKI CSO hoto kyo khom na nei uvin hi Kanggui khopi a Conrad Sangma a holim na chun chamnale mon omna dinga dialogue nei ngai mama sing hidan thu ho ama panan Phongdoh in chule zalenam chum ho ki ka a ke thim na le kita santun ho omna dingin ama pan ngen zong bolin hi Conrad Sangma le team hon tadubia XMLA talo en kai si chen in vilna ganai uvin sunan ganai uvin hi Conrad Sangma in Imphal khopia Manipur Territorial integrity Kehthei Ponte tia press conference bol na wan Phongdoh nunga Kanggui khopia KUKI CSO hon Conrad Sangma cho lopita alim naw chunga KUKI mi pi ho mi tam te in KUKI CSO ho chunga lungphat mo naw thu ho Phongdoh vin hi social media la ho a Kanggui district CSO ho oimona kamsing athang la hiljing ta na hi hichi Conrad Sangma hin Mehlei ho amitam ho majority ho lung hol na a politics bol na anaman an kichep na cho KUKI te adinga thu ha sata khat cho ama panan seido hitai Conrad Sangma lim na ding chungchang thu ho cho KUKI CSO hon jani Thursday ni khwa an sei kho muwa tuni khwa Kanggui khopia Conrad Sangma cho an limu hi NPP President Conrad Sangma in Manipur Territorial integrity chungchang thu ho sei cho Conrad Sangma in Kanggui khopi aga vilpet chun ana hepha heleng chuchi chungchanga do na ka bol te ding hitin KUKI P Sadar Hills President Puthang Milin Matien sei na hi galetol chungchang thu hole free movement achi hla thelu ding nan thu ho chule KUKI te demand chungchang thu ho cho Conrad Sangma hinga kana thu do vin hitin zong sebe NPP President Conrad Sangma in National People's Party NPP party suha na dinga mele holung ahol sia Kanggui KUKI CSO ho hi min sedo dan vin do tan
Manipur State sung Kehthei Ponte Manipur Territorial Integrity Kehthei Ponte ti asei pa cho Ebola Kanggui khopia KUKI CSO hon an lamto hamti hi mi pilung han ta khat cho hitai hichi Conrad Sangma THUSOH si a apa chum ding Manipur Territorial Integrity abit na ding zong om di pon chuti hi ji chun KUKI mi pi hole KUKI CSO ho ki ka a ki gui zop na su tan lo te na ding zo cho ngai tu a pha hi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC hon zong NPP Chief Conrad Sangma in Manipur visit ahung bol hi Manipur State sunga chamnel mo na omding adei si ahung hipon politics bol na ahung man hibo vitin MPCC hon Phongdoh vina hi National People's Party NPP zong BJP to pangkhom jing government sim khom jing a hiu vin Manipur State sunga vai po thiep lo ji uwa Manipur State sunga gale tulum lo hi tin MPCC hon Phongdoh vina hi Conrad Sangma hin National People's Party sunga boina neu cha cha ho NPP MLA hole NPP Manipur State Unit lamkai ho ki ka a ki het khil na neu cha cha ho suto dinga hungkal song hidanin zong ki seye Israel Hamas ho ki ka a him kham ceasefire agreement cho tuni khut chun an chil ha pi taw vina hi sudokilon chun Israel sipai hon Gaza Strip gam sung chu a hindal hapan taw vina hi ceasefire cho Israel Standard Time nidan somle ni achuan ki pan hitan nidan som sagili ni sunga Hamas sinui mi hon Israel mi sungkul tang ho cho a hla do su hel diu hitai Israel mi sungkul tang ho hingna lai ho cho aung hlung ding mondai ni khule Hamas sinui mi hon hin hla do diu hitan sule athita sa ho thilong som ni liget jong cho a hin pe do su hel diu hitai Israel sungkula adam sunga sungkul tang dinga go na ki pe ho Palestine tingnoi mi ho mi zani le som nga to Gaza Strip gam sunga galitol ji an kiman Hamas tingnoi mi ho agoma mi sang le zasagi ho jong cho Israel in hin hla do diu hitai Israel sipai ho ki thu pi ding chon United States government in US sipai ho mi zani chu Israel gam sunga an solu de vin chu chi US sipai ho cho Gaza Strip gam sunga wang lu loading hiu ve ceasefire ta to kilon chon Israel government in Gaza Strip gam sunga ni sia truck von po ho zagob a hla lu jingding vin akinok tu taw vin hi Israel Hamas o ki ka ceasefire ta to kilon chon Gaza Strip gam sunga cheng mi hlam gal jam hon ain lam chi on ki zot kip taw vin hi Monday ni kho Hamas sing nui mi hon Israel mi sungkul tang ho in hla do ding to kilon chon USA President Donald Trump in Monday ni kho Israel Standard Time jingka lam dinan quoting le Ben Gurion International Airport ga hlungding hitan Israel gamsung vilna ga nei ding hi Norwegian Nobel Committee hon October ni simsom Friday tuni kho chun Nobel Peace Prize cho Maria Corina Machado an pitaw vinahi amanu hen Venezuela gamsunga dictatorship government subaina dinga pan sata anala a Venezuela gamsunga democracy kiti mi pi vai homna ana tundo ji uchun chuchi ki pa man chu amanu nan kisana hi Maria hi sangkhat zako somguble sagi kumina na pingin amanun Venezuela gamsunga democracy tundo na dinga panala na zalchun gente hesu na tamta azonga na thu hi Afghanistan Taliban government where foreign minister Amir Khan Mutaki in October ni simsom tuni khuchun India gamsung vilna hungnein Indian External Affairs Minister in an Olympian ama pan seina sangni lesom ni khat kuma Afghanistan capital Kabul khopia Indian embassy an kila do cho ki Phongdoh kiding hitaitin Indian External Affairs Minister pan Phongdoh in hi Indian Afghanistan zong hi gol phakara an semjing o hi Jammu and Kashmir state sung Pahalgam til su cho Afghanistan in Thimon sanovin Afghanistan in India na din pizing ovina hi THUSOH chan hin ki chai tai THUSOH ngai ho zo se na bon chawin mangpha